ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜቭ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯩ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯊꯥꯡꯒꯠ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯇꯨꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯨꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯇꯨꯝꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯣꯂꯤꯠ ꯑꯃꯅ ꯂꯤꯀ꯭ꯋꯤꯗꯇ ꯇꯨꯝꯕꯁꯦ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯏꯟꯀ꯭ꯔꯤꯖ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤꯅꯦꯕ unsaturated ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ saturated solution ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ at that particular temperature room temperature ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯤꯇꯜ amount of waterꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯊꯨꯝꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯌꯥꯗꯔꯦꯕ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯁꯦ at last ꯃꯥꯒꯤ saturation-ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯁꯨ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯟꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯁꯦꯆꯨꯔꯦꯇꯦꯗꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯆꯥꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯛꯆꯔ ꯆꯥꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩ ꯃꯤꯛꯆꯔꯅꯦꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯊꯣꯡꯕꯗ ꯊꯨꯝ ꯊꯥꯛꯏꯀꯣ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯃꯍꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯌꯁ ꯊꯨꯝꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯊꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯀꯨꯀꯔ ꯃꯊꯛꯇꯒꯤ ꯂꯧꯕꯅ ꯌꯥꯛꯇꯦ ꯅꯝꯃꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯛꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯥ ꯂꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯃꯣꯖꯦꯅꯤꯌꯁ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯤꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯩ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯪꯌꯥꯟ ꯌꯥꯟꯁꯤꯟꯗꯕ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ in case of the ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ fruit salad ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ vegetable salad ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ they can be identified or you can separate it by picking ꯀꯣ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯁꯤꯗꯩ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯥꯏꯗꯔꯗꯤ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯥꯇꯔ ꯚꯦꯄꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ sublimation ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ There are four parts of the flower. See flower is there. See flower is the part mari yawa. Part mari is the matang dari was kalau is there. First is sepals, second is petal, third one is stamen, and fourth one is pistil. Ada mana flower is sini kita lah. Flower is the third was the part mari shape. Part se pai mana mapandi hana kita ni bawa promote. Pai mapandi si green macu bre. Ikon si green macu sina sepals tu kau ada sepals. Adaguna flower gi machu pink green plant beautiful color oil uri basa sisna koina sepals koi ba le manunda yauri sigi manungi da amama mo ta thile ba sigi yellow gi matu to yaw se sisna ke no stamen oi ni ba adu sigi stamen se manung se gai ra sigi pistil se yaw de ba ya tai ba only four parts ta ni ya ba hairo aha me ke ba second, petals, stamen, and pistil. See the during when the digestion flowers is not pakai itu kan, ये तो नहीं उसका है. अगर हम जी flowers से ये वाला फिर सगाई के जुड़ा. अब जी first अपन outermost पार्ट की मकान में बजे sepals में हाइड करवा. sepals से खाना रखो ये जो sepals से रखो भाई जब तो इधर needles इधर नहीं हुआ है ना. petals से amamam thokani ko si kuna du thokpa ya ram san ta saw le ni si gi uri ba se da mato da koi ro ya se da si da ko go de si asaba ba ko se ka ni masa se stamen mato gisna enter se ko pollen solu te ni ko ara enter da filament ko tin da se ko hai stamen third part ni ko stamen is my amamam to stamen sida sigi maton ne yellow yaw bra sis ni ko enter hai ja ada apa asang ngom yaw bra sis na filament si enter and the filament ani mak se punchal laga stamen third sure ko thabi ahum sure ba sina sepals sina petals sina stamen ado khoi stamen di maton da pani se enter ne ko enter sigi manung da pollen haidi makum powder ni tap to ba makum yaw ba ko adu da ne khoi na pollination to du se ya tai ko enter si manung da ko yaw ba ki do pollen sila ke dong part se nate pistil tak pada kita sama kita deh
quadrilateral sila ito quadrilateral kasi kayo no halos matanda side mari na question laga magi side mari habdi segment ni ko si segment na mo si segment na mo kawi ko sila question laga matam sila kaya ka magi rigi kaya ka mali ba ha trending 60 na tra rigi ka mali hai ba quadrilateral hai ba se makal ahun thong na kai dore ha ko quadrilateral is branch ko magi branches sa ahun thong na lai kayo no ngay ko sau ahun thong na khai do iko sau ahun thong na kai mo ma le na kai na ma hai ba ma adagi parallelogram hai ba ma adopa ma na trapezium hai ba ma adagi sidai sida kai ki gi ma ki sub branch khai do re ba adagi parallelogram ki su sub branch trapezium ki su sub branch khai do re ba aduga in case of the parallelogram sida di koina parallelogram se makhan ani thong na khai do re ha ba ne ba ko mane sida siga si this is the tree ne ba upa mi ne ne let's assume as the tree ne ba ko upa mi sida quadrilateral se upa mi si mapi ne ba ko mother ne ha ge ba ko aduga mother sina ma sa hu bo ko le mami do kai no kai ha ba ma parallelogram ha ba ma trapezium ha ba ma aduga mu parallelogram ha ba sina mu makhala ani thong na khai do re ba ko makhala ani thong na rectangle ha ba ma ga rhombus ha ba ma ga ani thong na khai do re adegi rhombus ta ki su kai khai do re square ha ba ma adegi amu atopa mana rectangle si degree square hai ba sumaina khai do re ba adudi that means haji bok da kai khangge ge mu parasan tin na lai da me madam na tai se gamba mong da ka mai na lai ge hai ba ma tam da akoi na tai ba parasi quadrilateral hai ba set sub branch ahun thong na khai do e branch ahun di kai hai ba ma parallelogram hai ba ma trapezium hai ba ma sumaina khai do e hai ba Number 2 point ki parallelogram hai ba posina makhalani thona khaidore makhalani thona khaidore se rectangle hai ba ma adegi amuk rhombus hai ba ma ani thona rhombus ka rectangle sin na kulla kana amuk square hai ba ma phani adudi sig mam da rectangle ki side am mam sin na dungi do ya no han do na